Isığına boy salıp paçatanın dairası tunuğuna cüz çayıp ırdan sayma kurayın ırıskılı cürtuma ardak tuvaksı eline baktılı akın yekemin o uçraşıp durayın. Ey ordolu hoştun elinden kara kulca yerinden atarıtıp yol basıp baskanda da mol basıp ziyaret kılıp mınan tep barıp gelip kalgan kezegim kaşımda turgan kalın el aylanayın aksı cer neçen han ötkön aktanda irçi bar ötkön aldımda turgan ulu cürata uçraşıp duramın gül alıp geldim ben bugün ködönümü bek katıp ıralıp geldim ben bugün asıl zadatından akındardın zatından aldın arga men çıgıvay salamdaşıp duramın. Paçata todoyzan kaygan, akbozattaydan kaygan, aksakalı caykalgan, altından kımbat nasatın, jaştargan aytıp tarkalgan, jiriman çökılımda, elge kızmat kılışkan, egemende turmuşta, kengeşin aytıp turuşkan, bakay kalpak başında, ötkörgün kızmat yaşında, akındı nırın uksam dep, kulağıma tutsam dep, kaşımda turgan keremet o, ataları sizge min salam, avaları sizge min salam. Ey elinin tilep tınçtığın, akjoluğun oranğın, erazamat batırlar, eneleri sizden törülgün, apa dep dili çıkkança, ak beşike bölüngün, elde yırın oğuşup, ak beşikte kögürgün, tandır tolunan japkan, baldarı üçün cam bakkan, ak üyünün ustatı, ak sandıktın ustası, asıl zada yeneler o, sizlerge menden gül salam, sizlerge menden çoğun salam. Ey urmatım menen men aytsam, kılmır otun çitaytkan, gümüş kemer belinde, ol üylöp kız berip, ötkörgün kızmat elinde, kareger jorgo minişken, kadırın elden dilişken, akımdar kandayırdayt dep, azıl mangdayımda jürüşkön, bizde sıylap tosuşkan o, bizge sözünü kosuşkan ağalar min salam o, akeleri sizge çoğun salam. Gülügün göynök giyişken, köngüldün sırrını bilişken, canday basıp sırdaşkan, ay serikken gezden oyırdaşkan, aşık ele kurdaşsan, kayın singdim geldi dep, kökürdün kımız kuyuşkan, boş oy kolu cumuştan, kaşımda turgan karaşıp, aynanayın cengeler, o azılı keş cengeler, oy sizlerge menden çoğun salam, bolğondo da zor salam, dopuya giyip başına, toğuzdap çaçı örülgün, tolğun ayday körüngün, altın söykö kulakta, suysaya basıp su algan, jigittin gözün güygüzüp, su alganı bulakta, 15'ten ayday jarkıgan, ertenki bizdin gelecek, Kuda kütüp suy verer, kızlarıma gül salam, o kızların sizge çoğun salam, sürüsüne süt dolgun, böksösüne yet dolgun, eldin çevin korguğun, kastaşkan tuşman gelgende, ertenkisin oyluğun, temir bilek ercürök, hakikatı izlegen, aksı elin korguğun, aylanayın baldarım, ürgülöyün jigitler, anda bizdi korguğun, enen erdin atынан, barın arga çoğun salam, oy, barın arga ır salam, ordol boşton gelgemi,
elin, bugün boldun ermegim, kaşımda turgan kalın el, rahmatullah inimde, kadırman kalk el bilet, Kırgız emes Kazaklar, Kazaklar aytışıp munda jürüşöt, rahmatullah inimdi, atpay jürt bugün el bilet, kaşımda turat rakem, kezegim ağa taştayın, kalın jürtü dürbütüp, komuzundu sen tolgo, kanara kış baştağın o, kan emese baştağın. Barına birden bir salamın, aytıla toqşoyt min salam. Akınдар mınday çıkkanda tabat eken aylasın. Anti uzun rağırdazak utulu jurtum olturat bari janğa muyup kalbasın. Baştayın emin ırımdı, baştardan emin ırımdı, kalkım amandaşıp alayın. Aylanayın tuğulu öskön kalın jurt men salamdaşıp alayın. Arаңарda чоң ойгон bir komuz karmap жүргөн akın sımar balamın. Kebir жерге келгенде elдің керегіне жарадым. Kanatqa kanatımdı taradım. Kançalık бар талантым kalkım arаңарda bir жүрүп анча-мынча el üçün kılgan жақшылық жеріңде бүгін жатпайба болып бүгін ырлар менен қатқырық келген елдің барысын көңілдөрүн шат кылып эми жипара деген эжебиз айланайын жипара ары вакта сиз менен 6 айда бирге ырдашпай менин таркабай токшойт кумарым эжекем болот жипарым мынан бүгүн 2006 жылкың актаңдай мынаңкы баксы жеринде уюшулуп өтүп жаткандай экөөбүздүн атайың издеп жүрүп тапкандай болбосо таразага тарткандай эгесең революциядан кийин экөөң ырчы болсун деп көл-күлдөдү бир жерде бир пор сокот берип баккандай. Эми окшошкон акын биз чыктык, эл астына келгенде эрги турган чагыбыз, жамгыр жаап жатса да, жалпы элдин алып көңүлдүн серги турган чагыбыз. Бир кезекте мынаке акындарын кеп айткан, жестеңдей акын жеңи жок, Нурмолдолор баягы акын болгон чеги жок. Ошолордун барысы, ошолордун көзүн көргөндөй, олтурбайбы бул жерде күмүш сакал карысы, кагылайын карылар, ар бириңдин сөздөрүң, ар бир айткан сөздөрүң, ар биринде дары бар, силердей болгон карысы бардын чынында қалай қалктым багы бар, кагылган мыктым бөркү бар, карысы бар элдин көркү бар. Мына карыларым элдерим, аксакалгары теңдерим, ырдап жатам туугандар, жамгыр жааган сыяктуу өз өлүмө келгенде өнөрүмдү демдейин, рахматулла бала деп, ырдасың ишке жарар деп, колуна комуз алар деп, коңгуроодо ушун коштоп, айылына келгенде актаңдай тилин чабар деп, ырдатып турам өзүмдү, арнап кетсем арман жок, алтындан барту сөзүмдү, кагылам калкым аман бол, ырдай берсем узартып, эжекем турат жаным жыпар деген бул кызың кара кулжа жеринен калай кыргыз элинен теминип чыккан чоң акын кыздардан чыккан зор акын анда кезегиңдин алыңыз кеп кезеги келгенде жанагындай узун сабырдың ырдабай кыскара кайрып салыңыз анда жамгырга калбай жалпы жұрт эми жакшылап колду чабыңыз. Ey asmandan jamgır tölse nur tөгүлө турбайбы кашымда турган калың эл жамгырдай төгүп ырдайлы атагы кеткен аксы эл батыр элден турбайбы ушундай жерге келген соң уюсактан ырдайлы кемеңгер элими кашымда асыр эне тушумда алыстан келдик мынаке атарытып карачы падыша ата төрүн барыңарды мынаке бул жамгырга карабай ырдап турамы көрүнө мына падыша ата тоосунун таяп турам түбүндө барыңа жалпы мен айтсам акындар жалпы айтканда жеңи жоктой атанын ырдап турамы үйүндө ыр сайранын курайын рахаттуу элимден саламдашып турайын акындар эртең келет деп кечетен бери бул жака чоң сайранды курушту алыс жакын элдерден коноктор келип турушту алыспы Бишкек каладан төлөгөндөй агабыз өмүрлүк жары жубайын жөнөткөн бизге турбайбы улуумун карачы өскөн жери
жерini естептир, ой максатка тилекке жеткен жерини естептир, ушул сонун жерлерди баскан жерини эстептир, сынган кылычы китебин жазган жердин эстептир, калабыз Бишкек жеринен кадырман картка Қалқа жұртшылық танымалды зор талант, ушул жерде мынаке ол турат бүгін қашымда. Надырбектей ағабыз қырғыздың үшін жан күйгөн, қырғыз үшін сүйлөткөн, қырғыздың сөзіні бүндөткөн. Нар жағында ол турат ташбодой болгон инибиз, ошолорду билебиз. Қырғыз деп жаны күйгөндөр, қырғызча таптақ сүйлө деп қиналып мында жүргөндөр, комузун колго алгандан, коштоон салгандан, туйган байдай абабыз, тура сөзүң айтсам деп, калыстык милдет аткарып, акындарды карачы, эсептеп турат такшалып, кыргыз менен казака, белгилүү тык чыккан актаңдай, майра дайра келиним, калыс болгон турбайбы, кадырман аксы жерин таныш болгон турбайбы, ошону бүгүн ырдайлы, ырдабай калса кыракыш, алар капа болбойбу, бул ырым олорго менин бир билсең, жагынуу эмес деп айтам, эл журтуна мынаке багынуу экен деп айтам, эл чакырып момунтип, пачатанын өзүндө, пачата булак көзүндө, Жалал-Абадтын элине, аксы деген жерине, атагы чыккан алыска, бир билсеңер мынаке, азададай докурдаштын агасы мына эркиним, эркин куштай сайратып, сени мени жайнатып, акындардын ырдатып, элге бүгүн сындатып, ырдап турган кезегиң, шаштырасын ыракыш, тез бүтүр деп эсебин, шашылып турсаң ырдачы, сага сунам кезегим. Жамгыр жап жатқандаң эже қалқалай тұрған қасқақ жоқ. Сізде болса білемін су бола тұрған аспап жоқ. Ыңырдай берем жаңылбай мырдай тұрған добыс жоқ. Шаңға бөлініп тұрған қарашың ақсы деген атпа жүртім қоныш топ. Емі сізге бәрі бір тұрбайбы жүргінді су бола тұрған қомыс жоқ. Ошон сетеңе жекең ырдай тұрған уағым, баятан байқап мен тұрзам, мына қашыңда тұрған қарашы қалыстарды мақтадың, қалыстарды даңқтадың. Антип қалыстарды көп мақтап, азыр революциядан кейін андайларға жақпайсың, андайлардан пайда таппайсың. Азырдан алар баяғы қарағылды қағызарған қалыс болу алышқан, мақтасаң да болышпайды, көңіліне келген бағаны қоя тұрбайбы намыс болу алышқан. Андан көреңе жеке төрдол тұрған қарылар, те байқазаң абдым бай тағамдай, ел қыдырып жер көрген шамшағандай қарашы бек, бал жағындан ол тұрған қырғызбайдай авалар, қылымға қыдырдан қыбар. Бегім құлып сияқты белдіп шыққан авалар, шамшағамда қарашы шарқыраған қарашың, алтындай болған күміс сақал қарылар, ұшындай қарыларым тұрғанда алтындай сөздері табылар, қашымдан анаштай болған авалар, ақтаңдайдың сайратып аққа қасқа жорғылаған қалама, айтылған елге салама, шаңшып шыққан бір кесте, төкме болам деп авана, еркелетіп өстірген мағақ шоған балана, ұлы жұртқа келгенде, ұлардай таңшып жанай жем, ұқмышты сөзді табала, таңдайдағы қызыл тіл тақалбастан чабала, талайлың елім бүгін бір талантым менен жағала, қашымда бүгін олтырат, еркіндей болған иніңіз емей кіміңіз, антенің ала тоғырғыз қалқымда, ерді шыққандардың біребіз, ошондықтан еркін жанағам, арбақтар сені қолдосын, Алла Таала жолдосын, атпа жүртің чоғылып, ақпатасын берішті, Алла Таала мұндан ар жағын ішің оңдосын, ден солығың чың болсын, ұққаныңдың барыса, ақтаңдайды баштадың, уйылғыған ыр болсын, елден көргеніңіз дайыма, жақшына
бакай сый болсун. Эркин экен баяга эл жүгүн жүргөн аркалап, элемгеген калкалап, ушундай келген жеринде алакан колун чабышып, актаңдалдай сайрасын, балтындан барту сөздөрүн таңдайдан турдун агызып, таасын сөзүн табышып, тайбактан ушундай алакан колду чапканга атпа журтум эл болсун, аксакалгары тең болсун. Кагылам калкын бул жерде жестаңдай якын кечеке, жеңи жаготам сайраган, тоо булбулу кечеке, токтосундай жанагам, торгойдой тилин кайраган, кыргыз элим барыса, кымбат балуу карача, айтылган азынса сөздөрү ар убактан ушундай ак баракта дагы да калып турат баяга тарыктан алтын дептери. Эми рахмат туугандар, журт башчысы бул жерде Айдар Алиев агабыз алтындай сөзүн кеп айтты. Жеңи жоктон бери касты көстөтө, козгоп сонун кеп айтты. Акындарың ушундай атпа журтса чогулуп, ар убакта дайыма ырдап турсун деп айтты. Ошондой сөздү неге айтты? Кагылам калкым дайыма, бар болгондайым барыңар, ачыла берсин багыңар. Жагып турсаң ырларым жалпы калкым жактырып, жүрөктөн колду чабыңар. Ey Allah Teala asmanda bürkölgön gün açıldı, jağan jamgır basıldı, köngülü açkan adamlar bugün ırdın gülün tөгөлü. Eger jamgır jağanda meni korgop keterge, eleçegim başımda, elim turatı kaşımda, el içinde kıtırıp ırdap жүрөм mınake, enelleridini atından özün aytıp getkendey, jannatta işar jallavat, jallavatı karaçı, İskender'dey inibiz, жаңыллантып başkarat, jakşı işleri menen takşalat, anımınday taştaylı, oşa jalalavatını görkünlü, kerbendin keneni eline, aksının artık jerine, kızıma tötöp getkende, maksatına jetkende, pensiyaga çıkkanda, bugün kelip mayramda, akındın sözünü uqqandı, alız şakın jerlerden çakırılıp mınake, geliniz dep kat barıp, mini işinden at barıp, peçetleri taptalıp, sol jağında olturat, kança hizmatkar ötüp turatı bul jerde, akındardı takşaltıp, ırımdı bugün ulayın, ır tüzmögünü kurayın, Allah Taala jar bolup, jağan jamgır basılsın, ıyıkmazlar jerinde, oşonu elden surayım, ırday versemi gövöytüp, jaştar jaman görvösün, andan görö jakşılar, kıskartayın ırımdı, esen bolsom erte geçeyin, gezegi gelgen uvakta, dağın aytam sırımdı, ırımdı bugünü toktotup, jaştarga gezeki bereyin, vakit ötüp jatat dep, jürüleri berdi esevin, ırımdı uqqan jakşılar, ulu keçü barыңар, akınдар gelip ırdadı, çıgışat aldığında dağı dalaylar, ağa çeyini bar bolgun, akındardın ırların, sırday turgan jam bolgun, akındın ırı bulansın o, ırga gelgen jakşılar, akındın jaksan ırları, alakan çap turarsın o, kuvattap bizi turarsın. Töreğe geldi kaşımağa, sezbey kantip neteyin, jezdemdi taştap gelipsin jağında, taygalantpay taygılpay, jürejeng alıp keteyin. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, мына Ак таңдай телекөрсөтүүсүнөн сиздер жаш манасчы Шайлообек Кыдыралиевдин жана Аксы жергесинде өткөн акындардын айтышында эки акындын Оштук, Жаллабаттык акындардын айтышын угуп көрдүңүздөр. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздө дагы биз Соң көлдө, Аксыда, Ошто өткөн акындардын айтышынан сиздерге байма-бай берип турууну туура таап олтурабыз. Ушуну менен Ак таңдай телекөрсөтүүсү соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.